Honorable. No size. You are on the point. You need to get to swabba. Kokutu see on Nam Haya. One more gata Montimonka way. I never go on any pre. No, and then in the night. Mimi was gone. No, me, I'm go pay bello. And you feel like, ah, yes, more to bottle by $100. Between the one time when Timu be some person about. In the year, no, there's any town. I won't precose water. Oh, how would you dear? oh, what? Oh, boss, and so soon. And I miss my mentorship. Of course, ha, when him straight so. Maybe I believe you be able to say me baba ya ha. Oh man, kasa. Okay. No one for right. For right, and Kobe be a right on right. If you fair banana. Straight, sir. If you fair no. Miss right. Oh, hello. Give me a break, baby. Hey, you can't do this in America. Hey. Selfie. You're doing selfie. Okay, all right. I will be there. Hey, wait. Let me give you something to travel. Yo ya damu nyina se edeba ahodwo TV so na chinchina twan TV na aso ya sena ye de sa adwumadie ebremo ene de yenya ne wa ha eye honorable papa bi honorable awagidin atwa Ghana fana eni wiase nyina ahia a wo so wono de enye nipadin na da ne din so na emom aponche ene da ne din so na enne no yenya ne wa ha ye ne betwetwe nkomo honorable ye ne wo twetwe nkomo me pacho wadawro ma assembly position enti na ya frɛwo enne na sen na wabrabo mu etie sesia. Oh, I want you TV, Nichin Church TV. After honorable appointing and the midnight. Ubi enemy. Yes, be appointed some yaboa, name boom. Midino attended appointed say, no, whom you papa. Do you know yet? When you are wanting them, Ed. Timus be arsenal. Come on. Now, as I said, the attorney said, assembly my by between Miss Remwada. Honorable appointing. And near my person, me yellow in Peso Asono. Bremai. Minya crown to abanquanian to Yano. My yenima bebrebe, and your light, po, Messi, Bob, media boom. Be a gotten in a miam de motomska, and a ye. And the cataches of Fremia, and I will be Samia, my brother Bomi de Menu Cranny. Sabe me po be name boom, Pesemi ye be bois, a fofro. Ya wo moba akanse na yesi no ye nipa makoma konan eye honorable appointing me na mtoso mienu na how sure gidie ben na wunya no pa sipi se wo ubenya sabai. Oh nyamie no kurani bible say kan ye ubenya na onye mawo me die me gidi oh makoma mu se enkofo kwam na omu si aka no omu kro mu humia omu suro omu nim say die ya medai me di nkunim Tijide de menya na o manifesto no ana se wade na wo ye no entintima ben na edi wo mu a ana se nsem na waka no de wugina so pa mom no wogidie e wo mu se omo be de begina so ato abana ma. Oh eni nyame no kreni sabio ene Kristofo nkramufo omu nyina edomi omu nyina adomi ena me so ntami ho na metuo no eye brema ho no he akra humia osere kire me panyi humia osere kire me misum hia akra so me sere kire no me hia panyina me sere kire no enti omukra me kra na enni makoma mi sa nkeme na mmom eye bro no so ofo no ana kromofo no brema kronum no no munya se da bi aponche ko aponche ko ne ko stand ni ebetu amawo na emom do odi kan besi so no wa moaye ukra no asabi mpreduasa abantua wo ka no utundu botom sika ye kuro no mpuntudwuma enti ko nya beto amawo na chesa ponche de wo gidie se ne nsa beka abatuo yi sa ye da nyankopon ase onabo aponche na ye ne wo atwetwe nkomo onabo ye ba begyawo na before se ye begyawo no ye se wabonnwum bi de ama chinchine twan TV no
a kyese se also wasinti no wabɔ nnwoma ma no enwom ben saa no waba ma Chinchina Twan TV Chinchina Twan TV ne Ahunju TV ne Tafu TV de anyame nokure ni se ade kye ne monhwe bia ya na yemi ya pa enwom ben na waba ma enwom a me bɔ ma Chinchina Twan TV ene se obiara Chinchina Twan TV Chinchina Twan TV na ho na sundie ho na ho na hoto na ho na nije wo obi anyi na ni free Chinchina Twan TV so Twan TV no bi ahwe me pacho Honorable Aponche ne na twetwen enkomo or stande assemblyman position ewo Breman UGC eho ena ono so ebutuo a ono so pese wodi ni nkwi afi ewo ho enti na obia entuma Honorable Aponche na ono so na brabo enkoyie bibia ana Honorable ansa na meja yesi uchiche koko uche koko bobo enokre efra no pe biada ya wo desani wo ba wo ya de bachi bia office nyankopon nkun wo ya wo no nsia ba de anope bia koko kose pano awiesu na ope kra no a obecha mechiche ya da munyina asese magimre ede amaye na de mpesem kakra mpesem kan se nyame bo akwasi ada eye me Honorable Aponche my organize football amanfo bia medina ni na je se de Honorable Aponche kan no ya da munyina asese magimre ede amaye montoma Aponche hey you brama UGC e ho no butuo mo baba Fresh na masa awiana no odi my friend is akoi pa ni like gan papa my friend also oba ma ya o say awiana share na share pedile too much o ka se jam be gina o san ade bi ko adwon ko awon tinase o pe mu se pa o ni kwa na wo sale awodie ho ago sa o na akoya be ka se o mu ade sa na oti o no de se o ni kia ba just pass of pay asem ba just say amanfo asa to na adwene she betina wiya musa ba na cha me betina wiya musa woni mo ye campaign bi wo ho ye nkrofu ya o se me fa ho no go for the na aka wan so nye obia ye ni campaign we nam ha na omo ye we anu atwem obi e kan de e na o kan ma bom tuko assemblyman de na assemblyman Ono bo yebusa question. Yes. Ono bo yese oba. Yes. Body free no kwe. bibia Adai. Ya na mi di moto muska. ye juma no Ana mi de baba ye. sa ona bo Wala free. ona bo Ono bo. Yese oba. Yese oba. Tata so so free. Wala tena. Aye ma de mi di binyi. Na mi no kure ni. Na go we free. Yes. Oh, Debbie, men's you be
me peso so ano. 7 preduas. Enka bufo no doso. Eti pesa me kamo bi ati ase. Me ba me sekete. Ana buta. Okay. Also me ba. Me che apontini akoko. Did say Ubia Jim da ho. Ubia Jim da ho. Na se me sane wi a. Manya bana wi no. Ma frem ranti. No ma sa to party. E dey ma. We ya no wo ho a na we tie mo abo awura ofie we ya no abo awura ofie o. Yes. E na ma me wo ye so wo pie pe na ni papa na fo enso botum ne fo so ahon fa. E na me ka se dede no. Dede be fo kuta wo fo be. Ona bo aponche ye wo. Sa man no. O che koko. On de na ni brabre de. Wo ba ofie O ho. kita Jesu, obi so Jesu. E na ode ayi ne ekura no atum oduru ho a aba ne tam aduro mo ntoma me. Minsa okoko ma wo. Etu omo breeders de koko ni bi. Ah, breeders ready ono anso je ano omo je. Omo de omo chense ne omo de eje. Yes o sa che bibi kan o bibi amoka like skabi Me de me kan say. Ye yempanyifo. Ye no me bi ho na ekoso a se yampemu anka de bi ankofo e de se kan bi ananka. Andi anokre Sebi ye maame mo etiti ommo wrem e de yeko school. Yes. Senke ye mebobra. Yes. Ne no be wie school kra na onye adwuma anye. Debi. No asa akọ dane bagabon. We years how many years in? Minim ni nyina. 3 years. Me how many years in here? Wow. Me ko 5 good years. Yes. Enti no me bi wo ho a. Ah. Se wan hwe ya ye be ma MP fo no. Assembly man fo no eni wona abofo ne de. Ye ni monyam adane fom ne ye ne nam bankyere. Na ye blewa ablabom. You see. What you say na ye blewa ablabom. Se ye kase ye di sika echi a ene de obedi o. June echira asem ana nchiri ma no omo ba. Hwe asem se waka molikoko tetema amanfo. Ah, no we ni nwie. It make sense. It doesn't make sense oh. It doesn't make sense because at the end udi a egugu ye mo. Efu ye mo ayi na egugu. Nanti ye school pe adwuma ye. Mo be fight ama ye youth no ye. Mama ye adwuma ye no. Opa ni na busuafo de. Honorable, what I say, baby. Baby, say what was also about again, or so we hear my say Abano, Minyari near Yamiano Crony, and upon a cocoa party. Breakfast. Because it was breakfast. Makasama bread. Mumri Moyamuya. Tibegoku. Say, I did all. I did all. I can't go. I will also take one. Can't remember me penny pa. So we been a Jim or by 1 year. Me appointed. Mental to myself. I'm about over the way. Hey, Edmania. So, boys in a year, In the bay. Ciao, does it? Yeah, but Sassy. So once you pay me, and you don't say, on a way, on a one,
ene MPB aba se ahanom na yiwa oba ya montoma no mu wura fiem ene ye be na mo pa chaw owia ekwan we nyina me be ya amamo yankasa na ankasa no yeni ye adwene na da yitrim no me hunu ade kura ene ya no hwe mam ka se me on this everything was so cemetery no me bu aye before na nwene ho serious Jimmy Sam sabo say ade ba ko bi wa ho am bedada amato ya adwene ade ba ko pa na mo dada yo we say right now to che kokko me bu a ene sika ato na adwene wi o ba leta no why a mistake already we are say no kutaka honorable me ba eno anu no me de ya wo fro na me mo ye ma me mo ne papa ene o say omani tawo say right now they say what you say right now no ye mlantie no ye ne daache no nti ye ntina ho ma assembly man ne MP ne mo mu president e me dada wa blabo fa ya adwene no nto chacha owi a woni mu biem come on ye kwan ya de bia ye boys ye ne sorry a ne ya fa boto ne asesa ne ye kwan no so assembly man ho oba opa aba no obeba be kan de enne na akro be sheda akwa han obepe bosia akwa fa sika akra ba be do ofie sika akra be do han trader se munwi so wunim so wo ye ene mom ye ntoma no wadwene wie etesi ya ma ye ni anafo mpa ne ye maame mo ne ye papa ne ye nua mo ne nchirima na omo ba no yamfa ye nan si ho se sa abato ansa na so bi beto aba ma obi no ma ne meye ayi bi ma wo improvement ma wo se ade se toilet kra no wasi waye si ya na wo no yes se wo no kra no anko so a nchirima na omo ba no omo so benya bibi onfa so enya sa de bia no ombe ye si ya bedu abato a na we aba right now woni bibi ade ba ko pe na me ya na me ha me kakra woni me honorable Adonkomai do pay you know assemblyman also ofra no sama no ne nkrofo so na mase o enka na asem obawura ye fie ho se wadi nipa ba akwa fie bi odi nipa ba akwa be kwa abruchire Sasim we yen ntuma mfa meto ya adwen na wo edem na asem na wo so ka kire no me ka kire ni se de wo ka no oboa ye beto ma no ba wonya ontimi nye wonya fa na ai be na wo de to no ho so no onyai na on ka die obetimi aye ambassador na wote ho no opapa no no ana wo nana na ne se ana nini no 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 ma bi wo wa me dwene ho kra ye ntia se me de fie bia mu ba ko odie me ka tro president ko ma panyia osi esukra wontimi nyi efie bia nipa ba ko enka se protocol me de wo mo kwa abrochire na wo na bo wo pay e bi ni ho enso ye nanamo
eni ye mpanyimfo ne ye papa mo no de bia ya to ya da adwene ma ka asem cho ya to ya adwene ma ka asem cho ma panin ko si su no ono settlement ode ne be ko akodi holiday so na ye ble the last time me papa me dada me sa opa adon kuma o kan konifie ko hwe wonana mo kura be bi kwa ne busuani bi akura ntu kwan da what you say na obi ti no ma bi ho na de mo me hwe no ma bi yo mo me hwe no ma bi yo ye ban yam ya ma ye ni anda ho na se ye ne o ma ye nkwala no ne mpa ye maame mo ye tu enwurwe fiefiem ye so ye ne o ma nkasa de bia si ya nkwala e be wo mo aba wiase no si ya no mo nyina be ye amba basasa si ya so me de me meka ne se ye so ye mpa ye mfa adwene oh na ye so ye nye campaign omo be ye omo campaign ko wi a na ye so ya fa akire muma moni na ho na nya sa dia de bia nchiri ma no ye be bresa bibi nkuto bibia mebre mu bi akosia ye to aso wo se foforo sa wo se why mo to mami na bibia mu hia bia akosia number 1 ona bo se mo to mano se ne mo bo ona bo ba me se mo na committee so me se mo ko amena me o train no me so boss ma yesi aya mea boy oto tu mi ansa number 1 jina ho samba pa sanuka mo ba to na wi asite ko mo to ma na asa ko ne rapo akono rapo akosia bonyo ma no na say number 1 pedemo ka ha no ko da papa ni mo ti mo kom mo ona bo ya wini omo po se am enya mbo mo wie etina me boa e be to ba ne to ko so me pato ba ye jina ho wo ba wie be mo dua ye fo so ba ko 20 e mo dua 100 na aba ye kan to ye gray ye 20 so yes ye ni dache no ye be the foundation na ma na na ese o se e ko ho na ye ko ho ye ko ma me e ko pe ma me na be tiere bi ni aha so ni ye na wa flare ma me no ma frɛ no o si bi wo de o si bi wo okay barana no me ani na ho ye mo bia MP assembly my president ento ya adwene biem saa de no ende ye maame mo be kodwom na wi ehwo mo sa ye ba na seconds be 2 months na ye be to aba no ye ba na ye be 50 cedis 20 cedis e dia hihyo mo ade me hiwo wi ase no kra se koko mole koko mole koko dabi o ti bi fato ma adwene dabi mo me ko na ya adwene dia o mo so ba eye o mo campaign wi na ye so ye na machire ye so ye ye dia eno ano no chairman eno ano no ko pa be tele bi ni Honorable